Ny mbola tsokany beke amin'ny kedina beakany na mbongy benakany koa sa olak tengona walo nangona meipiti na tinika walo na meniti nangona me New Zealand watungo tinika walo meniti me viwai pinakabali besar beke menina semetik mena bital no ni kuwa ngona bital no bimbisar membalatan na non rembulan na turang mepakan ni na bulai balolo lebu na bulan dala ko batik ko na bulan November da baka na numati ko kina na non bulan na turang ai do bi bulan Oktober bulan balolo ilai do bana numikina na non bulan na marama ia o marotaka ni to sem mingo vida naturanga to solito no no to ngono me to me vital no ni kwa ro na le ro na sem tal mai en kena tos chuko na vital no ngo to sem sar te kaningo i Australia bakata ngakina mai New Zealand babi ni nakina ro na kanda mai viti ro na kesa matal chunga mai en kena tos chuko na vital no na bongin ko membala tituk ngana tikum bulan-bulan be ira naturang bikim ni nabiokani o ni sama tikum mai na bong binaka ni kuwa ni takini rong binaka tuku ya na bulan na bunga o ni sama tikum ikina ena kabini singa lotu lebu na karosang vulka walu ni singa ni bola o November me bakangan na keni bala-bala ena lang mandang ko na sere me na warakira na woni biokani erna sama tikum mai ena bitalan noa ongo. Imbula binaka, pangana sera bonondo moni, nitakani na rongo berkaya.
Vinaka malevu ro vinaka na serta toko ya wako sibike mamena tuya wayani mai viti le nangona dorongo de la serango volak salanga na materibal en kena dorongo de karong vinaka dina ya na kabina di kuwa me baka ni sare di tingo na nungko bata-bata erto sa sema mingo na wekanda erto na mo baka itebitiko na bitalo ni ko Dr. Suli Bunimbola, Dr. Esala Bakamadawai, pati kay Dr. Craig Kurnawai, danawara katalanga menangay siya mamay, pakamaluo Dr. Josese Turangaba, bat kay Masta Kali Bunindilo. Maruta kanirto baka iyo, nunggu ker-ker merto ngoli matamay, kena bitalo ta kena ulutangan bimbingo. Ulutangan ni non rambula na turanga, beba kau saba madal ta kuetenia na nunggu rai bakatikiau endo toka na ulutanga endo ulutanga renre toka menda do vital no kin bo sivi vi utal bek ngani marama odor ni bos bek nga ulutanga bikima mena marama en ada katiko na vital no ni imbula ni marama en singa bakarwai una ga imbitene na kena posta na bita na ni mataka ya vertola turangan semberangan ni tekbulan itu vital no membeleta na ulutangan ni bula ona kreer to mate merto na wakam bula mate ani ka wakam matal te kreer to bi kemuni to na tekbu be Dr. Suli kera ni tekbu nga mai na buno nga ni tabu tumikina korni basu kena buno ni sama tekbu mikina kay ngol be Dr. Sala kay ngol sare yostere le be Dr. Craig. Na Dr. Tarisi yata ko nga Suli Bunbola miambulisi au dabutu mai matakali numbun lani buso bitina na tina tungutu ime madhuata ono lebu iyo na nungun randina mai kare masin runrua tuna ni anu na bono batu rango na muka madhuata tala tikongo en Minkarap tigo en University of Canterbury Aotearoa New Zealand Christchurch ka ndon wadindike wakatalanga kine bi babuli ditiko na lebu sarana na lebu na ulutanga me bakana community health politics food systems food sovereignty kakana kina bungkatali na bali na ngono bina kongko kina nomuni bisorit me mai tomani rau na tura ngalile world. Nah, kena kepada Sara Dr. Suli, Dr. Sara. Ulu binaka na yatango esala wakamadawai au dautu mai na enia no ngaloa tige no tabuki na esala wakaturanga kantabu abuso no tubuloka matanggali ondaku u basu ngu korni basu tau bolak ngana biulu no bono ko tokonda kui toktati na koro na rukunumbua na esala wakaturanga no musi wakatika ngoi Christchurch may sasanga buli taltinga buno batanga bingkarab tigano Dr. Bunimbola baka tigano gu koroni book si PhD non rowi litek binaka batiki distinguished professor Stephen Ratuba baka tinga bana Pegasus Health na 24-hour surgery primary health organization crisis terang binaka. Sebenarnya kena kepada Sara Dr. Sala, tunggu sarang gobe Dr. Craig. Ya, imbolo binaka narango Craig Coronawai o takutu may na koro tabuki, may na sano kandabu, wasu talanga ay na koro talanga tabuki, ay kandabu. O bikarabi chungoy na bulimbulewu i Adelaide, na Royal Adelaide Hospital, ina deba ke Australia. Se ulinga me viti, may bata-bara nan guliba kata babunuai sa may bikarabi chungo na tabanan ni neurology o
cukup serang na tiginin nung kutakata na stroke kan itu walimbula namba kingo sabaka tura ibita no ul ni toto bini bingarabi na stroke. So maybe talong taka wale na non-communicable diseases kaya sana mate sinin daw dia kau maro wale ni roni mai baita bindo na ultanga bibi trai kanda kede segala kanang na lewi vitir na tutalanga na puno tani. So sa kamaro tek me umbo mai baitabi kena be viva kasama ba membelata na be lenga iti ku membelata na sara stabi kenda cukur na turanga nak. Ya, benar. Kena kembali secara Dr. Craig, ko babili benar kembali bikim do na num do sabah matal tekim do mai toto ko bakawte me bakawa satu ko niluya biyo matanga na nung kutuba na tiko na program ni kuwa baka tereu tiko baka libu na ulutanga biyaw ni maramang beka o baka o rei ni sola ulutanga beka ngo sega nindo rara beka me bital no taka yo marutaka nindo ngole mera turanga kami ni kuwa me bital no taka me baka beka muka me baka mata utake me baka mata utake na bital no ninda taka beka na sosoyang gona na tambeka na ulutanga ndo bital no tak ni kuwa nta to na bital no tak saranga se na tabsarma de son na na mbole entara ni kae ondo reida na turanga na nom don dimbula ndundua vat ke na non ton dimbula na nom ndo ngasi vale onindo sotapa kale na turanga rointe ko butal mande be Dr. Suli to ngol be Dr. Sala ngai umana ira o Dr. Craig Dr. Suli Kenapa lebu Dr. Risi? Nimber mantangan ni tal no yani. Aku lah tonton cukup minta uli biro na bunuh ini walimbula na tar na foto-foto ko. Yo sa kay politik main beten ni gona platform ni kantabu. Ya au pop ni pinakabali na ulutang apa katang ko. Apa mimpi tukunan na takani Dr. Greg ni nonton bulan ko na kampalitikan tanah tengah ni kira no torang iru baka ndo senga soni dan total nota ka au kila SMA babinaka ina nonda cosmology sina nonda worldview na kawita okay me bambimbi o kenta na tangani we are seen as a masculine figure as a figure of strength as a figure of resilience as a figure of somebody who is not hurt okila na nguna era sokoasa maikina na nantangkasi ena vingauna sara iliu endo don me bangoya nan rakinimbula bir na turang okila na nonda itobo kina nonda wali nimbula na kawito ki raidi tiko na turanga me baka me rakaukaua so the masculine discourse na kena laba ni bandi dike ni masculinity dondonu mera kukaua dondonu mera sengani tangi dondonu mera nabika kedenga barita ki sengoni sal ni kukaua me laurai vera karawakina mera kosoba na wasa lilibu ena ngauno ya do saribiti kambi tunga kandei ena nonda tikinimbula na bika bakango ke baka reidi ni mendalai eu manta ni susunga mena korre ke baka tanga ni kai loi ndali dolam buka mai ngino mumbuka imbuka lele tonga baka mo mbedi ke baka sa dolam mena kambimbi orne kena bo ndo mo dola tala na kambimbi ke baka randa posoto tu menda kunikana menda titi tu ya okenda ya na turanga sena tangane rani sema talenga ena mbula ena ngonongo ke baka tukuna manda ena sono vika me baka na ngunu bini angona na nguni songo ke baka ba authority ko na nguni angona ngunu wandu tu na kena mbungi le isinga mai tukun tsaga ni tangani enta na ronga talenga ena sona nguna enta ubanga taki tiko na bi bosa baka ongo kina rakini mbula baka ongo na nonte bi tiko tiko
Iyo ni semaili sunga na nomu ni taro ya umanta na nunggu bubale Dr. Tarisi sabakara kornia lewat tu ni tokor ni tu bubale talaga na totolo ni norasayali ni naturanga ramate singa ni tu mekana bosa sembari saya tu pembekana yang baki dondonu oya aku ler na kilasar na kena tali me rani tali me meni tagi bebina korona turange rua ni rau bunyi waikina er satu ngana marama iyo ur na turanga er sa totolon non reali ya nunggu tumbu-tumbu tolo talanga na nona sa kautan na nona bula sangan sa tabu talanga yang pagi Io, kimami reida tiga ni nak ni tu kawa kede e vati ngaya. Io intutunga na mata kalimati. Io sa kambimbindi na kina na ngo sa ngali reidi na tamata sa lai abandi di sarnan ra e na bi laboratories walimbula bi kimami na urna we kangu kimisando vital nota ke kirna tsume babalangi ni rawa-rawa kilangan na sa ulibu ni kinanre to ni excess ta kina na bi ngarabi bakawaya mena non to punua ke yo sa mi rede sara na dava e lo rei tiko baka bimbi biki to na baka mi predisposition na cholesterol vitali or na ngoni resi lila to nga sa tiko bira na cholesterol iyo ke baka resi na kauti kenda ni boli boli sing nikilai ile una kabakongo buna itarisi sanggarinda kata kata kenda mekia Ia libu nanga wane banga tai tika na bosa ni kaloni sa solia ko koe sa kau tani talenga. Au kila ya banga taki oya ina tu na konteks ntua tani ane impola tampu. Kasawa ka minda ulum bali pina katu me ngau na kepa kau sana mati ngau sana mati. You didn't have to do anything about it. Ia na kaluli bosa solia weekend na dingin dingi. Ini tu tamata. Ena tundun tala minta banga taka na dingin dingi ya ni tu na bengon sala. Endara ne benakina. Naka. Na kuna pala besar Dr. Budimbola na nomu wasema ya mo release na nangone sige tawan mikina na nonda puno may biti na norosok may na nonda gase ke na nonda bula baka banua na kaya nama ki wine do le turang tolong wal sarang gobe Dr. Sala taba na nomu rai ena ulutanga ya Dr. Sala siyo beto mana bakalilay na bekasa wasema Dr. Sul. Kuna wale bu Dr. Teresi na nunggu na numanga na membaleta na men's health na lisunga bana ka bola to na World Health Organization membaleta na kene mbale na chikumbulumbula tulu to mbega na kene wasi lelebu physical mental social well-being siang baleta ni siang tugu nambada kema mbale ni ndua tambusaka ni embulumbula ni physical game wasi bil tala toka na ituba kini yango na mbimbi se body mass index ke wasi tale na physiological well-being menge umani batikere me chiguruku ni bata na physical well-being se na tuba kini yango kena karua wambo tini tarabali layo Dr. Suli na mental health na tuba kini nomo baka sama inonda baka sama ni kena tu bakin donu tu nto tokona i bata sing kene bale isa ni tiga mesa bulum tana tamata era ni tu matinga batini to kena ngamer tu tau tigo me ndona tamata tam sara ni me chikum bulum yo na mental well-being se mental health wasia toko Dr. Bunimbola na masculinity obe wasia na nugu mateni gulislis tu sartu me kese na viti ya sawa kero malisi bata ki minsta feltingo Antonio la mbalabu tigo i kese ko tigo mo inadula health center tu me kese sangir tegi ni sa ni mbada o nongasi ni esoso nanda kuna na mati ni suka ya tu no ka me la ko sara mo kucing mesa o me kucing belimbula ya na baka sama ni tama me singi be barta ko ni mulmulum me rawochi ko nambada maningwal sara mo ya sawa game kucing ko belimbula
Ngai ke robi ko abele mbula sa te me vile da kin sa duru mananga na no na nambada na kuko ni mbada chigwa. Ando tong ni varite ka ni vakasama do toko weekend na turanga. Minda bagare ita kati ko ninda kuko ninda sa mol mungana tama. Ndana rede toko ni sana be malum tala be kona mbak ni bakatula wana lo manindona bubali. Kena ketulungan na social well-being siana chiko vimaliwai vinaka enandona lo mani tiko o nanu musar non rangwale maina tuki bunindilo o na turang na tuibunda kirma vitalo sartiko no wale me crashes ni non rembag ni bolo bakambut ni samba ki dio sabul tranga bakada o kiro vitalo tiko tikun saroka i salana kena i wale ngani tiko bulong mo bula maro tiko kyo mbula marau tiko ena mbala buna no mbule buru-burungo kyo bingara bina kabir no mule bini bonwa ena mbala buna mbule buru-burungo no no tok ni tulu na i bata lebu ya ko umani bata ke de mengai kena me sokumu ni me dona tamata tiko mbulu ina ka bali Na kuna pala sa Dr. Salay na nung wasema yan na ken tiko na imbalimbali ni tiko mbulumbula na veka umani na nontambula na yango na wakasama wakatanga kina nontambula ni bimaliwai. Totoko bako tuklen sa siya may binakatiko maya may Dr. Suli, may Dr. Sal, winuway Craig. Ron toman sarmen na vital na rosa tiko bunaro na turang. Yo, ini binarta kana nonro nabika satu rakan na turangirua nabika sabarta ko nui suli membalata na sona barriers itu talanga sona tatao so kenta talanga nda chuk talanga sona nanda ito nandambula ro talanga ninda raida merani wabi nakata ke sona nabika membalata na tikbulumbula bebertanga ni na butuni o indona tamata nango tamata butuni nga ko todo ko chiko nambula na listal na katu no punya sala na no physical, spiritual, mental health dona philosopher aset kuna sarili no first wealth is your health na matay ni kamkamban ni dona tamata butuni batana yana tik bunin dona bubale sen dona koro sananggali dalari sarana kebakai bulong-bula chukana tamatar bulong-bula na bonua ena rotalangani tosota kena nambulo bailavo kena vika kena basa karatiko okla na usutu chungane kantu vital nota chunikua dona kena mulum talbanganda do reda nenda vika tunchuko bunu isulia na mandua kena vika andando sotokaso nungona sarui do batatao ni nonda vinakata menta toso se menta vinakata nonda bulaba yang ayo na nunggu tumtum sem bulatiko kerondo vital no sarva levu yondo naka tali do rei de koya en nona do toro ne bakasal do mina nango indina ni bulum-bulum binakatiko sa limunango na ketusando vital no tanga vale na vika membelata na non rakana na vika merani me tataro vinito mate balata na tasakilake tu na mbula enduanga kenda na vaelal do nango na mati kina na kadibikina ndambula iyo na kena marroi kena na vika kedongo bimbi menda sasanga menda da varra mate kenda na vika vinaka menda taura kena vika tu me tatao ni nonda tosu na nonda bula vinaka da sanga menda visa taka kombenga na be tikura chunga kena bete ukilana vita talna ulutanga to nangai wandi udo ka matela lai Na kuna kembali besar Dr. Craig au
O Marta kana bika sawa se meia ko nando na saya na wealth se butuniau o bia ko talanga me na saya na investment ni na wakatu ko me dokta kre ni ndonga na tambula. So what can we do to invest into that one life that we have? Binak bali na nung tuwa sa main na the barriers or the challenges kana katu ko na dokta sal ni o tata warai ki kusar mo ngaleate no warai kusar miasawa isa dare jana no bi warai ki ana no na bi bana numi na no ngalean ya sa ambera to no ngalean ni ko ngane bi na ulutang talanga ya ubia na bi na katal chuko motor bi kam do turang na no mnindo vitala no talanga na turang na no mnindo sot orang ni wasya ngando ya bi kima na marama Kima misoto bango kima mi wase ke naka. Mosi na ulu, mosi na linga, mosi na kake. Kima mi wase sangat tukun. Okay, mundo mana wengo. Bata mana wengo iko sakila. Serengan do nataro, binakata mo nataro talinga bikim do. Sa durmengo doktor bunindilo. Mas takali. Nimbula binaka. Rani bambula mata maybe irto na turanga baka talakin biran na warong tikumay. Ketua sabi tala taka chuko na ulutangan ni tikum bulong boleh bikin ni naturang. Apa boleh mata melabo? Isa ni bulu bina kana kanta ni semara tuma nambang ni ko bertana turangan libungo atau buna wakede wa bina bina kani satu so biti santa sing tiko lang may biti santa may bagay rong ibabalang yung buna way kurnaway buna way munimbola buna way baka madaway umudaw na sarabi tiko na namudaw toko na kami kontra ka nagu baka timbi o baka bina bina sa merong chicken ng tamang ko sinrong lang may sa merong ibabala kinabukulo naman do dakadakan kinabukulo naman do ngumutu kinabukulo naman do kawita ka tsaka naman do babala doon bulo na naturang bulo na ka doktor ti Nimbula, boleh nakalabo. Nakabali mo na mo sema menikua na ulutang ang bimbing ko ni tikum bulong bula bikim ni naturang. Usar tikum usar nga ko bikim ni labo na taro ngaya. Mabaka ni watu kuniti ko ya bikim mi na marama. Ikim mi sota bango nindo na kay lenga tikum bikim do vital nota. Dagman tentu ya bikim ni naturang labo. Unindo vital nota ke baka mus na ulumuni se mus na bamuni wase matamay. pinawal usar ayo na nanggu oturang ni nang bukin ito vital na takong riyan na ibagari tikin ni malmalum bikim mi naturang ay ibakay iya ibakay vital na tingnan na tabi kakabal baka naturang na titi siya na rakabi siya na bivado nakame wakame davisi sivi na ode esin do vital na te na malmalum sen do vital na te kende mos ko na uluna sen de kakat ko na wadana ya na vital na baya o sumbar mandana ng borong ode mendo na me kim sa tumanda nga sa nalalan dangon to sa dorbukin na sen da bulu me korni buli me kim na takan me kim vital na takan mos ko na naka sen dra kailang katiko na kaya o wandin tak may medaw ni ko wandin tak may nung kasi medaw na may chiko wat ke to isu usul ni sa tabi ko chiko na prostate cancer bunta ka ba kanto chiko ko medaw ni sa loray na nasusuan ni sa lengatiko manang ko kini walimbula ya sa to ko na buno sa ambera ya evatu ya na nambula ngay na korba ka bano sangin do na tukuna rabo nga ke bakausa sa bola ka to ni mat sangi ralak mana kanda me komena we baka bit kung boto to kana be kaya sa ambere under ka wandi din ta kutsunga na bital na bikim na turan ko na bola tamba itu kuno tisu ni do etabi mati yang andre bana na bunu wa yang nga ber na tubi mati under ka wandi din ta kutsunga ko baleta na bunu wa na tukuna may weekend na rawe lang ka tuko weekend Ono santo ya de kadal lang tayo sa kana way baka bitin da de bango baka berto na turang abuno lele berto ndam bita ko niko mulis talaga na monitor
Ya ora serangan indo vital na te kana kan mus ngabo kasi nakaw ni vital na takana marang. Kito vital na tanga kito nakangan ni naka kima mi bagay dar na turang me kima mi bagay takana ni mami kokau benak. Nah, kemudian kembali Bu Lopo, renung wala man tibi Dr. Sala. Nata pa namuray na tikinaya na nung mo tumbo sakit kumay may nakor nung wala may buli nung mula ding talaga mula buli bunuay. Nata pa na may maliway kaya na may kaure na may kem ni naturang may mbalita na bital na tekin ni nimbula. Nak wale bu Dr. T, Dr. Risi. Au na uno susu taki meki na o saro ngalo ngayon anu yo susu wuli nga uno boskina I na mosi lebu nga ngono tigo na bugo besi ni tegu tala wuli kito wa chichunga ingau ya rona bunongo o ndo batala na ka barta chigo tabale o kali ni na kena do buni taki nambada ke ndo na kaya mosi o re talta no go mbula tigo e batalta kan no go baro ni bula ke mosi na ba ngona siya mondon tugu na me mas na ba ke mosi no lungu ona ngundu bangan do pendolo ngoli di o ondo mbule yo tinga mo ko bangan do ni u mo to se tanga na no go tereni o sengito raka bi tigo nga bien singa ke do mbule yo mo ko bangan do ni u suka si mo borita ka ni dona kai mosi biau e ba tigo na ngani luben gorto kito na tigo tala kito me chigo batongo yo ndo singi bena kata mo borita ka berto ke otomati si umbada ona sian sa dona kai ondo buni buni tak sar merto kulikila y dona kai embole tu besinga mo ya bala tiko mo ko mondo ni demo ndono ulu ni bona tigo ke rapa kitel ni uba kilanga ni ube oso sunu kuba kasa mo na dombo kuba ba uli di tu ulu ni bona ya re bena ka tona na ba sara bo to mai entola bona ba kasa mo do re kilanga ni utere ni tondola no kuba kasa mo kena ka ruanga na nungu lebu tala no no tigu bolinga ingau ya sa kala bena ka tona bula mo ingau ya lebu tona bula ni ba kai lala na bi murmuri na mateni se tigu na primary school da sa tigu na mateni na wata toke kina nira lebu na ngon le maro takna biskus kanda biko tali na si wall le raka tigu na na bi murmuri na bi wadu na taboso ya talangan to na bakarita ki ni tangani me tuguntu na tangani ngona tangani ngo iyo sanga ore na dava me mo daka mo ngole termiki na nambula ndona ka usanga mbole ukina na buli ukala ni ngon sala to ndonga me una bita maikina na rek ni mbula mo sanga na buli ko ni buli maikina le buli buni waisara buli buni wayoti o bingarabi buli mai biti ya sawa nandi tabua lista le boleh bulu toka sanga mani tigu mo buni wani bisele le da kabasar no masters of medicine in general surgery ni oti na kana walai ni no thesis ni masters of medicine o bola bona liver abscess dona kango na liver na ibolongo le bola isara bana World Journal of Surgery na kana ngarabi na liver abscess ibiti koya sanga indola wana no kubaka sama ndombe kana bata liver sarambe ka tiku memori na baka dindiki ko mani kuitiu mai mo kuitiu saramai go ototai se crisis me mai sanga ina baka dindiki yo o bokador tingno gubandinti ke na matini suka se type 2 diabetes na bodi Andien, nak belum sara Dr. Sal
tali na nomu wasia mai ai na vivisau ada kava na nomu tumbu da kiti kumai bat kina nomu sasasanga mengko na baka dindik masate ko bolai na be kau o sari di kumai na nomu tambane ni buli na tambane ni be ka baka bunuai na kabali besar bunuai sal bunuai suli uklan ni ate ko bunamai na ulutangan ko na ulutangan ni masculinity Nathamanda no muna numa Dr. Suli ni ya dentro na visau. Na vital no ni kua already tiko what would be some outcomes for change and be karo sa wasi maya o do mastakali bat ke Dr. Sal na buku ni rende ni kana do wasi na be kami balita no mnimbul na tura. Navalevu Dr. Penintilo. Nau toko nanti na nonrau wasama na pita balin rusang wasau tingko. Kima misantu na matangkali tamata ndre dina. Mbila tambeka ni tanga mbeka tika na usustu ni ndomu ikimami na me uti ni tamata se uti ni vakandei na lama ni bubale ka babu na tiukina na vura lai lai baka se world view ni masculinity ni sindra ni via baka ba malmunum sona kai tiko ukla ya dina ya au na vikemini na barong tu mai au sini buni wai like a medical doctor au dani dike kau na posto ngamai sana ni nangku dike kau vivu ketika na supervision team ni buni wai salva madwaye nduna kaliu nduna tiki ni visa uliu ba dhora tiko na nungumbula mbula nungu bubale kina nonra mbula nungu bubale mai viti kina visa buruburu banu kimemtikina kimembubale bata no nungu ndau tikida tiko ni undau ilika na submissions ni thesis ni buniwa salaba madawai aya window vira una wilika kira ke distinguished professor Stephen Ratuba ya na maku tu ni nunggu ilika isenga wala ngani iya tiki no nunggu itavi na nona vanindike ena kena yanga na nona vanindike ena mpula mambimbi biki mami na aya umanda nduna ka aya wa nunggu tatanda tu na nunggu si high school mai me buli buni wai as a bachelor in medicine bachelor in surgery okay sin rawata iyo au ndo batenga to kan iyo sanga ni tenga sara melurai ni ura ni umai bibu kutuba nanto na turanga buni wai talanga ni walimbula ka sama itu mani wata tika na ilakala kongo ngo ni mata kira no ngol sumbu nanto na korin kata mai timaru na mata kalilai na buku ni bingara binga bakongo ver na nonta bubale ba pasifika na buki tenga na tiumpulai bibu ke bali biau ni uraida na betul okenda na senga ni nonta background sena nonta tiki ni buli mai na buli buni wai sena mbula sena tamba ni mbula sena health sena medicine baka to intu ani tatauli bu nonta lak mantang e balimbul right na tiki talanga ni cosmology ni sena nonta bura ni bakasa manitoki mentanta ubarere ninduna kailak mai balimbul ke nduna ngone tangi tiko ana tukul sana kau mena nasi se buni wai oti baka me tiki ni nonta barere ya me rere kina na yalo ni kai tiko balimbula antondoni mi soli nambula e balimbula iyo ina nonta wasama kina nonta vitumberi na tau ke tampu sakaya ni na sona nguna e baka entombudi ni kina mera na rere waya tuku no barere na idula barere na isele se na dabusoti right kosan taun rendre ki ne mbudi ni take mai kamburoro tiko ena nonda bakasama ukila entuna kala tiki ni bandindi ki ne buni wa sala ena kena ndau sa tundende sarna mate nda lako raw manda me waiba biti nda le masula ki rawa oti kisa senga saranga ni tuna kangai bonta ngai kauta te bolimbul ko sarangaya ni buru-buru ni lenga ni tasianga tiga ni kauta ni i balimbula u ni binaka na nomunitaro na tapa suti antara ni takaba mesa tigi bu medere kikina
na be kaongo. Na ba ni bina ka be tamaru kombati. Na na tukuna tiko ni wai bola tampu talenga na ni sayanga. Na tavi mati ni ratiko na jangan biar no bunuai. In nongu Eumanda, I'm a very practical researcher. Nakau pandindike taka si mi utigi pandindike ke ranin bulataki nan dulu benua au bina katsaranga me ada min bulataki. Oke lah tigi ni bitala no ena matau sauti sianga ni rawa-rawa ni sau ni vegetables nakakana mbula-mbula me ki mami ikania ena benua ngo New Zealand kina bi benua tahun taku ki vitin sama itu kina. It's not cheap to eat healthy. Ko ke romi toia utaka kina na basa mani titei ke lau sumbu mai Palmerston North Massey University nunggu sangkai mai baitabi University of Canterbury and o titunga na COVID-19 ke role iso sa ngon sa tawna bali ni bunu e sala pamadoi kero nanu masarang ngami singa tarap kero sa toi utak nduna titei na esa no bali. Oke lah embudin sa tu mekia na basa mai ame ada menangonongo sa tete sa libu no bali tungo era sa ambu tunga na kuroni wai kata-kata ngali musu na andra ni kau. Dua tali batin nona pa banding dikit juga na diabetes o bunu e sala lebu na bibu kelilibu sa pa dor tika ni membu bali bimbi kero mata kero bato bale to ba bi otini bali no carb diet sa ntume na ambaking ko o kira talanga o kila ni tona na batin do bola bernangon sa tiki vital no tiko kira total na bi marama so ko tiko na sonko ni singa merambito bata indo na ibola ni wasanga wada beke sa senga na carbohydrate. Yeah, enta kila vinaka we need high fiber food within our system. Bale tolenga na bandindika me da cabo bunu e sala. Ni risk ni diabetes e toso da kisara. Vitalia mantanga kenda toso me babala ngina kawitoki. Yendo nangoni sala ren lebi kina me ya babala tikuna tamata. Paka kina na high rich in fiber kakana rich in fiber which is vegetables. Paka kina na kiana pa lele sumbu se kuah saranga na carbohydrates me baka na kakana mena balawa raisi kena baka kawa ya kakana kami kamida sinai voto donga ngai sau bina katura ponunta satu kina ko. Sebenarnya kalau besar Dr. Suli, kalau dia main itu tu vital no, ada mata saut ya kasan di cukup ya una bekan rosa tak kamu turang, nak kena sangai mer betena kakanan rondrau, mer tu baita vital ngakin nangoni, kar tu baita vital ngan physical activity ya nang gitu, mer tu apa balat tu. Tetoko baka uti na numunro tak na turang ameni selan. Tolong sarang ko bibun wai kurnawai. Membala titunga na be karto sa wasa chukumingo na numero baka bunuai be baka nyuti ko na tambah ni stroke na numero bandindike na tambah ni tikum bulombula kena taba don menta takaba wir barong tikumai we vosi bir turang membala tano nanda dimbule andun tua bunuai kret Semata juga nanro na bikaro bartatu membetana bandindike nunggu babara tu nami vital ni ko sangamu reda manda na daba na life expectancy we kenda na mi viti enda watu batakirana marama batakirana turanga na kenera se sini bisau me bisau babinaka mina bisana mbaki en dongo wartatu ko kenda na turanga ado chumpangana mbaki ono stabul ka ono nadabna da reda talangana libna vikasa tambaki pandindika taki na buru-buru lebu ni lenga se ni to mate sa na diabetes na cancer na stroke na matiniuto sa talanga so na lenga kana mental health disorders reproductive sexual disorders ko na mamututo na vital na tatal chunga yo membra tanga na nando to vital no sa ya da mengo na ndo paro nimbula sa toso na bibator taki inda sa sarinda siam na mon libu menanda telefoni
sa leu na vata-vata da sa raninda duru kina da varrong kina io na vika minda vital no taka o bambut da sa reda kete tiko na lenga go ni premature death klana ndo sa mate koso na kena definition ya me indo e kadibi koso no nambula sembere ne da na vitsang bulu au kelani ndana na reda tiko ni som danga sar sembere danga na 5 sar kadibi chunan rubula minda reda na vandindike na yang ni vandindike minda yang minda vital no taka na bunanda da viso tarakikina na da so te ba bunu tingo viti ambut na veto to bata kena vi ka sa da reda chuka na vi sai burubur na matini uto na tumbunin ra matini ni lengan ni ivi sena kidney ge chuta laki na matini suka na vi ka kidungo au klai sini vo weekend batenda sarungoda da reda da lakmanta da lebuliana ira lebuliana na sto na pakete na tabako sa warta itu kena sona itamba au ndo vi weltak ni iyo sini kan klan to na kai warta tu na to ni bakasama ni ndo lebulia bangon na pakete tabako na taronga ni bangon na pakete tabako ni benakata uve bulia ko na pakete ko tamba tu kina cancer klan to sona kava ndo me varrikenda sa sini pakai varre sona tamata to so chunga ko nei to nimbul les chukmai ko na sona tatao ko na vikaire watao teken nonda individual mentality beka kenda na turanga en desando keletu risk do take risks waktu menta dona do ile kenda na turanga ver na maramai rando do boleh tekenda yon interreda na vandindika men baleta na sando matindole i toromanda na Pasifika ngoi sini wiliki na Australia si New Zealand na ureda na WHO report na Vietnam South obiti e chukuna 37%. Klaya sava na one third ni uira sara ramati chuk sembere chukuna na mbaki vitsanga bulu kenda patoto pataka na matini vika ke sona puno me Europe elele mena chini percent Australia na elele mena chini ka vitu chini ka na percent kenda to chukuna tolu sanga bulu sabola chuk menta kanile basang bulu na percent na probability of dying from a non-communicable disease esa bo barrek seranga kenda patoto pataka na menda patoto na marama birna turanga dona bandidikan gona 2015, with the WHO, irna turanga about 43%, irna marama 34%. So, vika barraki baleta na vika kondo don minda vitala tak beta ninda sarai de chiko ni ado chiko na nondo na matevio kan lom na nondo koro da sa levu tiko na somate da sa la kutikina sa don mesa na don minda avaletikenda minda vitala tak. Okla ya mbeka vidanga na ulu tangalele na vuni nanda sona na causes for premature death but ikuna rede toromdanga na matingo na cancer ni rede na vandindike na vola chuni basanga bulu na percentage of 43 to 45% ni na vi cancer etiko ni to rebararamba are preventable. And nadava certain risk factors. Lesungame na varo ni kana, na live severe, na ngunengo na babalangi va severe, na kana tabako na vika kedengo. So the kila na voto ni lavo tu wana matintu me ngole wana tamban nimbula o pamote sa tos tak tungana viambaki into talangana kai renro bareta chumna tura andina ni sachu kana nonda ngandrevir na leni bonua mera lakwa ni pelimbula yen menesana kandua na katelanga metu kana ni bikarabi komera ni lori kina babina ka chukutalanga na weni mate na bika kete baya ko enda bolem chukina na sengola ngai viti
setelah no bangko Australia puna matintu rabai labo okela na satu sona itu betul bembeka me sangai me bangole na doni waswasi ni umui labo lebu me ngole na health sena tempat nimbula but bimbi talangan na kena baka ngataki babinaka kan dingi taki babinaka na puno me banteki na yau ni matintu na kena banteki me taro bikina na sona mate baongo but na kau rera bakasar coba na wili ngo me sibi chukuni tol sabul kawal na pasente ira na sini turanga na marama korsara matin dole chiko balet varataka chukun dendua sa vida sanga bulum beka yang bakin nonda siningaron te beka nonda bula sa kambi bital benga mer da bangole na nonda esona kame balet me bukir na ngone rena segi rena ngone buli to ni varo ni kana varo ni wakokoyang no to ni pakasama so ngana pakasama rarambanga nanu mo wase Nah, kemudian kalau besar bunuai krek no mo siya maya na pasente sandun din na wili liu. O maruta kan isoli may na statistics balata bi kan to na chiko na social media yo matanga na lebut chiko ni songo ni bimbulu ta katiko wala kan ni visinga mentare tiko na bimbulu bi tiko may na Facebook so matanga na bubal so nung toka ni rat ko tiko ni na lomba ni dona mata ora ni bati ko na bimbulu ada tiko na donga na lomba ni bubal o nita kan na bitalo ni ko dono me bi bakan rat bi kete na barong tiku mai bi kem na turanga na maramo ni barong tiku mai gondo na ulu tanga bimbi ulu tanga talanga ito dono me yado kini na bisa na kena bitan lo teke baka wasama na beka dono minta takab lebi kan sa kilatu be kana kasar tutku na mai na turanga na ka dono minta takab sa kilatu ya enta takab tiku sisten au be ko tristal mai ibu ni kreg na mo tukon mai balit stata rona kan mo tukon mai he takes advice muria na iba kasala kena karuan na kakan tol se baka ngataka ya ibu doi kre di bale sa chika sar chunga ni moto bitalano bat kita ta na bimbi ni kena do bitalano ta kina kakane lokana na nanambula ni bisina claro rosana oden beka nanto bar rongo na ngundo watarong na vikaro kania na nindo ni bakasamta kan ni dari da barang bele boy na vingarabi balimbula kina vi kai nda sakila tu viti sini ndarani batoto bataka kina vingarabi kina vi kai turmana tu baila bona vi kai tu me ngarabi kina linu bono baka da chukuna baka New Zealand si Australia sa ken bale to ni tabile sa chukwi kina linu bono menda sanga menda ngaro no ndombula menda sanga ni menda menda kaku ni tu mate indona kene totalan kene berta ke menda sanga menda dolilu rai ba soma cek tek ke buka menda mesember nda tu mate menda santo dulu cek tek raw se menda ling dikevi okla vi kende kede nda tu kede nda molo mesin nindu roni dona na program ni kana sin program ni exercise na roni nande itu ngana bingono kede au bambu tenden tu ndo bakasa mambeka me ni nando solo baki na bika kede ngana songo na dendo men da solo bakatalanga na kame bleta na kakana na vital no tagina nanda bako koyango baleta ninda inda kuninda turba mamanda na viva salango bakar berta chungor na matini suka intu na mate ndendo mandu ataka dando kami da dina itaka tu sonongona iyo intu na mate talanga ni rinda itu na kene wali rinda marro babinaka au inali sungtunga men nabi sona ka tu vital taka na key some of the sona key things to do matai na nutrition na kakana na
toko na valeu na karo vitalo terna unisuli ke sala na teitei matem den kan dayan ramena mataklelai menta unuai and the fuel up pavinaka da katalau pavinaka kania na protein na fiber na buata da valelita kana suka sona kabaya valelita kana nanda kana masima kena vika kedengon da sa kilat da vitalo ta valena sa chuko sona matin da sa reda sa chuko na risk da sa assess ta kana family history nan the risk sona kaya kenda sinra ni visotak kenda sinra ni ding ta kana tumbu yo but me kenda menda vareda na vi da so na risk factors era ni da visotak i kwa o pambot eroni vinak eanga menda vital nota valeu eroni da viva ungeti do talantik di kambimbing ko nonda social connection kena nonda reida na bula vakasama da reida ndo elenga tiko se sota puchuna lenga se na da sanga menda vital nota listal chukena kaniparta chuko mastakali na nonda ndongo na kango na mental health quando desindo vital nota sona kavaya datani warta ni mol be akase mandua itu yo na kaken da vital tongo sang lebu na kameado me rani tigu mena level ni klana ni policy making saya sarang me weekend na le ni banoi na patule wavi na kai na kuna kavale sara winoi Craig iyo o wakasam takalistal na veo nangasi vale o koe sa do mato wal me vi mama ni lima kina ono me do yanda wakasa rutin yanda nga me da yanda pena matakrile kwa sa wer au sa nga tumba take mo ndora ngolo sa taruin koe da mo ti kusando yanda nga me kina matakrile mo sa laku na wer sa nga tutulo koe sa chik sa tunga no nambula me ngwale me ke katala usa ron ko tu nang buno already ko tala ngai sing do libu na lo mo do do garo na kena mo na kena ngona sa tala ni ngunya ngona ba lilia mas ta bunin dilo da ma da no murai ni do ready ta na nang bula Iya, pernah boleh. Kalau ni may sarabati ko ng bulan ni nang gisa ano ko mo. O waktu tu batan sa nga kinung kasi talaga. Sa chikin na rambulo ira na ng bulan ni garaba na bubale. O klabe kita tunggu to anda suskede me na bubale lew. Orto nungu tama na nga orto lechin ni bakadada. Di ba katulad kinorto nungu na. So na nanda tumutum na tukanda. De na kinawasama lang de full-time parents. Remember na chikin ni rambulo ira mera na vengarabi. Sindran ra chukwakan de bal. Beto de me bakanira nangam. Sama ya de kita ulebe bitu. Ya sama ya de kira baka bitu sa ruang. Ore de nandun taman ni visually buna tapi da kan bak lifestyle iya ka ore de momo ya baleti asarangan na nambula singiran visu tako ko ya merani baka dor kinonita me ngaraba no tino bateki renangon ni nambula talanga baka samta kenda sarabati ko enda nambula talanga mekin baka samta kamenangan ni ulis talmena korong o bunawai kurnawai bateki kimro bunimbola bateki tabalesal kurang buta kana kadra koran sa kito yang baki rasong bul bakata tsuk mi babalay o may samu tando ng mamango mung samu to te yang kona era evacation tararon ra bakasa mo ira nito mi babalay o may taranto na wal mo may dakab na kango sinra bakasam takiran tinikawal niya ba kinanda susubat may kiran dito mutumbo na development yes ba kamanda tukun ay sa chik sartungan nanto bula o bakasonta korongan donan talan donan Dr. Sullivan bola ele sustumo ko bitukane na ambula saranga ambula makina na siniyali rawa ko dobi kata ko bakasonta kana kaldo to chika Dr. Tiyan na ambula sa mata wa singinile buna nakana singinile buna na bakadeng be bakambe baka sa ko sarba katungan na bakko ko ya mai
nakakanya ko baka ang atagi ko kita tuni ko sale na kana fala na bi matagal kakana tungo baka roba magal tatsu na bunyo sale kina na suka ng gangi kesa nanda baka wala tanay ngonde kung kasi kasamta ko torang momonganga tabi nakataka na yung fit ito nga may daw na lang baka talaga kinutukan gue bulan ni das ngawul bulan ni donan ron bag ngilang ka kinoko sama tahu orang boleh Begitu may biso ko nila misatso ka na Burger King. Pati kina may kakita sabi na katirang ano ko sarang kay may muna kito may bakain doon na panikeke tawteke baka sa kalib ka nga nakakasag niya ba bata lang kino kito to undangan doon na kito chukmo sila di kam doon uno yung kung may result ko sa nakenggoy tama ko sa bakay tamer sarang yan ang kumaintindihan chukmo wala na kurong ko duro lang sa talaga nanrakin ng bulay slim binakasarang fiti ori talaga ni sinile banakan belet sandron ratungan ng buno lak na titi saro timar mo bola warna tukan de o samuta ko momo no naman lang tsaga wala ka ni nambag sa o tibak wala sang wul kapit wala ka na wala sul kawal o mo tana tamay momo titi mo sa wala ka ni donan raw batang natin ano ko tito ate ki live up to 96 years o kanga o betaman na bikaw ni dabutia una witeres na bale na vital na kimno turang sa malakan din Nah, nakabalik besar lah po. Iyo, kailan anong mo pamatalmaya po, sempat serang nabi kasatu kuncut na nontutusan ngambe to avoid and reduce the premature death. Bosi besar ngabe kemni naturang elu tio bale na bosi atu butal nga Dr. Suli luya di tukuno ko ano nokor sara libungan na maramay. Rambul sara alien naturang. Anggosa na vitalo no bimbi serang ngabe tapakasamta kasarail naturang. Serangan gue na bunin bulan itu na bubale, liu takatung na bubale, kesartungan na marama, sandon din na bulan rendre, na stop main na marama kira na lubenta. Benak balik sar labo, dokter salah roni ba matala matang kamay na nomu tambalan ni buli ke na takatake na tambalan ni bula, membaletan na matinisuk. Dakito na landin ko na urutan ni mati surete o chato na kay itinicho ni to vitala na nabuko ni mati lili na kensa so na roni was ko na mati suret pamadal man da doktor sala nabuko ni no mu itay ba ko bunuay kay nabi kami baleta na mati nisuk Na waliw. No kusembar ni bimbi mo ngole me ni silandi. O taka to ko lew CWM hospital. Watiki walimbule lutoka. Na tamban ni visele. Na rondol chini ka ono. Na reni tukuna na kai volai. Volao Morgan. Na ritme baka ni musu ni apa. Si major limb amputation. En dua we 7.5 hours. Ase rondol chinkono simbarikina na COVID-19. Yo kero vitalo chiki bunu ichimo di gara-gara tambua. To kan ko sa vasar galip. Sa may uti na COVID-19. Yan na singire ni tukuna na ni batani simber ni bola se publish taki. En rende toka na bata batini bandindike. Mena biu na wika mbaka tuguni tingmai yo na one in every 7.5 hours mana asambu esa serious ra asa rondol ke cinko sara ko menu na numa membale talanga na meibiti ko report lang ni WHO ko tiga na mati ni suka na mati lebura mati suka na mati ni suka 186 per 100,000 Getaraba na matinuto si ischemic heart disease 173 per 100,000. Gabi tarab soma na COVID na stroke. Yo koile butondo juga na matini suka. Mesala batalanga ko wasetu na mada sauti ni ala katala nunggu tum turang. Balet tinga na matini suka. Batana kena sale balen kasar na kidney. Nana ko na numu kina mo na rakaba na brandindi ke membaleta na matini suka me sembera niado me saluri ratomba kana risk yo na kena nugu sokumu na nai tugu
o singira ni tunga mo tara indo na risk assessment tool mo na baka taka o na sanga mo bangara indo mbaka ko sabeli di tegoti pana Pasifika. O sanga mani reta mai na to risk assessment tool American Diabetes Association o jinge talanga mo banga taka balai tena rawa sara bir na tu baka na koro tahun ni korba balangi sianga na ni ranitori nan ra yo na rawa sara mera turinga na tumunin ra leo na karen ra kaba na health center se nanasi me rende kina na nonra risk ni matini suka como ni bangta kina non to risk assessment tool na American Diabetes Association sena Center of Disease Control kena validate ngo bangta berto na American Samoa me Samoa orto teranga na Hawaii ko rede kena ni rende bangta kitala weekenda jina ni na vida la titiko yo reni ndo mbaka na ngona mai muri yana ga validate ndo tan mbaka na kena wandindi kitala mena taka mena ga validate na American Diabetes Association risk assessment tool weekenda ni toki o atorong talanga ike perto na Diabetes Research Center pe Manning o toreng ko ni bangta kitingo ni Selandi sabe na nomdo tool bangta kitingo sabe validate ko tikesi sia Tunisian do sarana taru binangur ribada meto dakaba meto reda bat me dango New Zealand mate lebo nango nanda do kota mai sona bakasama mai Amerika dona bakasama simber ni validate taki mai bang taki we bana liwe ni bonwa ya na bida lati tiko na kaembasi ke kina kondo bina ke kina me da bang takan dona ilabe ko sa validate taki ya kongo ni validate taki pana Pasifika berna American Samoa kena Hawaii na kena bangata giting ko to sari ngaloa le bangata mai kena na risk assessment tool ko retu ni disul wala na pasyente na risk ni matini suka ingawia wala sar ni disul ka wala pasyente ye nongo ngole daki na mosi na rukuni bua ki na bunia situ lutu sarame melimu sa wala pasyente Okla na lista la vital no go bana ka to vital lo takatiko na nonda susu supera mai senaka na nonda ndak nimpulo da mai na besinga na ka nga enda reda wa politika enda tiko na nonda garre mai enda na murieta la na nonda ya bala na baka tinga pana ka wa politika enda mani ave kina mombita go bana no thiri ni no thesis na symbolic interactionism na nonda wuli da mai na symbols se na ka watu wa polisi kenda mera ni viso ta kina nonda I tobo se nonda bagarau le butok na theory of behavior change me baka na Maslow's theory na health belief model yo ruanga sangali tau kina na symbolic interactionism kina self determination theory ko ya tulu na kana bata dua me tigu kana kila ni bula ta kini cikumbulombula kena karua na bi maliwai waka ko ya katingoi crisis na ni rodi ba chiki Dr. Suli na kaniti kumbula ke sianga ni robi maliwai bina kana lo mani tiku go ena ndende na kena toso na ka kiru sanga chiku ke kena katulu na baka sam me ko mai me baka tausara pana tamata ya andua me kuni baka tau bi ko di baka tiku na kaya da tiku lo mani tiku go na sebuno na dakina tiku mbulumbula korona wulu tanga leba kona nomutiko umbite bana nungu bola mena bukea na biso mbaka ni baka sama ni tiku mbulumbula mena lutu langame kina na risk yana nungu tuko na mandanga nungu tiku mai na moshi mai na rukuni bona bunistu ni toronga na yaba la bisi na tireni ratu kono sang kimsing du aware na tireni kimdo tireni wale yo na dola tanga bisinga dambe siru na dabuta bioka sa ungu ba madal taga na dola tanga bisinga dambe siru na high intensity physical activity me baka bar na WHO 75 minutes of high intensity or 150 minutes of moderate intensity physical activity na raka batiga high intensity bisinga sibitu na dona roli musibole minute
Kwamba kwa lutu mekina risk memai dondi ana 5%. Na wale. Na kuna wale besar winu salah dan tidak na VOC vina kaya no mo semaya no mo le ngaloa ngawia bat kina mosi toto ko baka wote ni sa tiko baka soko muni mai ilebo na fika na roni bibu kesar bira na bekanta talanga mai biti na kabali besar winu salah no mo wasemaya no mo tamban ni bandindike ena yanga baka le besar Dr. Suli na numero taka batu ke Dr. Sala sa rede so labi sau verto na nung do community may Christchurch. Ya, vina levu Dr. Benintilo. Levu sarna bibi sa vinaka kitu sambu wakila. Ya, taura tu kena ngauna. Sa vida bata sarna ni rau baka muida me kiana vivi me rawa ni dingo me kina babinaka. Enda ke au babina binaka takango au bunu itarisi. Senga wale nga ili o betul kena nanonta basama. Se nanonta cosmology pambibi o kenta na buli mai biti. Ura kay buli tampanin bula asa ura saranga na kiranta. Ura nga ni bosa kina. Ura na educationists. Ura ni bosa nga na tampani buli. Ento na bata-bata ni bandindike o kila ni oni tiko talanga kina. Kira datu may talno tika na kami kuwa. Transdisciplinary research and scholarship. Kembang bale na bi isu sila lewu sa nabi lenga and raida tiko na nonta bandindike duang ko na diabetes sa na tiko bulang-bula na beson ni raki se dava nga na biala ba ni bandindike na tiukina ni sema sema ye lewu na rai rawa-rawa na nondara ni raida menda raida ba matata sarna daba ya tutikoy kaseng wala nga ratamanta ba kongo ke bakai laurai mai ni rawa-rawa sarna sa na kena baluti na mati ni simber ni se kasandei kaya bale it's more of public health anda tau yavu mai na nonta tiko saranga lamani bale me baka ngo ngo into na kis tadi binak kirau ki bunu e sala na ni ngasi sa kau tu tani to tolo non rambula ia na successful case study ki mundo na mundo ngasi korsimpula tiko as a mendarai dengan socio-cultural perspective na daw sutia daka era ni babi na katakina na uira era sini rai dati ko na rai bakoya. Oke lah, nama tanggali transdisciplinary research talanga seban di ke bango na rawa-rawa ya nikina na nonda raida na nonda na lenga enda raida tiko mena nonda bonu viti kina nonda bubali. Begitu Christchurch lo resar tiko na bisau yo no pasar ni bosa ngaba bimbi na nito bubali ke auto sombi mai Miss University kina University of Canterbury ni utinga na COVID-19 au kilau au nduku tutu mai dunan ragu pasanga bulan kilo nunggu ngoli sombu mai duna kali bungo na comradeship Pat kuna te kota kata sala na symbolic interactionism. Ona the kaba nga ni ora ida tiko nintu wa the kaba. You need to see it somewhere. Kira untuk kira untuk satu kibun ya salah. Kau nggak na dila main lama ni robitan. Anak tukun kau usang kidi dia usang merah pak. Untuk nandelan ni tundelan cengko. Ya oke bakau simper ni didi tiko. Na singa ya. Ya untuk bayar orang tengah nunggu office tambah ono. Nunggu officer no didi babao no bono binaka lavangali bisau bikirau update tiko baya na ni rondo so tisi ni duna system itu no vital no that you need to do that singa tapaya ula kona non to tali tuani tiko na non rale lonsi wal nangoni kero li bayro sa to non ITT muri tuku no kango umpiti ka ngai bida ngo le blend o ata ya ba bul ta sarvia o ni muna numa betene singa ya au simper blend ta kanto na green sakina ka kera ba la ka telanga mai vale o mai da kava kitu bangatak ore telanga na bisa ubiro na nungu ngone aleo indu na uli nubo nwali ubio wikira ba biwa tino na wikira u kalilip nrenre
baletini raw yang baki tolu yang baki ndua kitu sango le New Zealand. Bale na taste buds tu ya. Sa taste buds saranga ni KFC na Burger King kono bika kana rasama itu na ponungko. Ko ya dan ini tu program tu apa bibital tengah kina narto na lube bunu esal kirna bibu bale so. Ya dan itu program tu kena retraining the taste buds. Urna nontanga si rambulan balap. Na nonra memory kede nonra kanya nakakana intu itungan nonda DNA bakarukila na turang bunuai ni all those codes are coded in our genes nangaunangan da retrain ta kai sangaunangan ni retrain the taste buds nononda bula kede saranga betini kilate ko nonda DNA lama urna nonda gasili orang bula butu era ndau kanya tal tengah nakakana bakoya au retunga na komen go buno itaris yo divina kani go sasar tu mengo o mesu la metora go wase tal tunga na nona bandindi ke na mada sauti kitundo bito kan divina katal tunga ko bare tsungo na role ni microbiome se nang lo maningele daka batsugo na PhD kasati utalanga na bandindi ke ni nabi manu somindiongo na lo maningele ni bulu binaka na li bulu binaka talanga na non rakauta daki na kakana bulu endakania kana li vivu kisara na non gut health bela tana microbiome tika talanga non gut kila ni rano kila binaka na turang buniwai ni bulu binaka ya enda bulu binaka itu na kena bandindike back in et al kila 2018 beka reda na pre-industrial microbiome vateke na industrial microbiome nangon ni pre-industrial sembera kini libu na bangata kini weni mate na titei na kakana bobo processed food laura ini very healthy microbiome systems in the guts se na bula ni manu sumindi ena ketenda loma ia nangonongo baletini sa lebu na weni mate e bangata kini na teiba kini kakana na kakana enda kania enda sini kila ndini ni rere bula ena loma ni supermarket sena markete ndendo bangata kini balebu no weni mate ena ran liba lenga talenga so this is a very complex issue ka kira u bandindi na takata ke bunu esala toko na dakitiko na bandika ni mesu nan na nito waita bitiko Christchurch mikime miti bakangani kime kakane seni bale sengani spray sengani bangata kita lento na ba bunu esala le vida mena trailer ni kira le takava satunga sengani tukuni verna le ni vanua dito bunu esala ke na trailer le ba usa mena compost wasi na bale ko kime miti titi kinango kembali via umanda duna turanga tama na laman into na bubale usara sanga na visa ubera nungungan ya leo ta untu na bitang ida kili umerokan nan ronikau basi na non ro lunchbox ngai na visi nga non ro lunchbox aro sa pekta nga ken ro vegetables na kanga ro na fridge sara ni ro kania saranga kita untambe nga kita vital notaka dinto sara yo talang talingan ra na batuk maya na bidana baki rasa givin keman bali weekend ni tumbu it's not a losing scenario era ni tapi so takir nangoni kenda anda sala komendo na anda sakila anda sar ni vital notaka kitu sare tal tengah wir nangoni ka kitu ni takatu nera ni kira tomana ni amba kitu mai wir tal na boni bu bali korara ni sema mai miki membibu kita kana lago binakongo. Nah, kena boleh besar Dr. Sule, nano mo siya may na bekada cukup may Christchurch may New Zealand, o klan niyo Dr. Craig, doon na kau tu kunya may balitira nangon mer sate ko bakata bulili se me tuba ni dore tuba mer sa bakata besar nga nangon ni buno Craig, or to New Zealand sa may Christchurch, to sa mata na taksar nga, nano sa bakata besar nga nangon, and tite, bakata lang kinabako koyang. Rani wasya mo na may Dr. Craig na nabuko ni namutakataka to sa nalande ningo na ulutangan ni namutambana na stroke but kina cancer. Na natapos son na wasan baka ni bakandre vira na natuturan na rabarong chumay ang bimbi bosi buko na ron na matilibunggo matay na tambano nakakachukina na tambani ni stroke tolong kay tiga bulan dia batal ngani ko na urtang membaleta na cancer go rotal na mati libu sal chuka bi kadari tuke bunway na
klana stroke na kena wasi lebu rua na dona matagali stroke ko me ngona matasongo kena na salnindra sa sinindron robora na mona nandra ba matiana na mona na kini karua ko me ndo kambasu se kadambote na salnindra ka babu na me tasoba nandra lo ni mona ka na stroke dobir na mate kundo babu na bakalebu na mulumulo ni kena bos babalang na disability ni sandu sindroni bosa sa sindroni evalatana lingana sa nevan sa sindroni takataka sa babu na balebu na duna kena balengay na tamata wala balengay talangaki na bu bale batani yo na ndalesu de total na kalau imuri dari na ona risk factors ni stroke bimbi mendare dan ada suti rani babu na stroke kena vi kakedengo tumbunin ra mati ni suka na severe na uro ni na cholesterol sa na uro ni lom nin rai na vi kakedengo na vi risk factors kedengo bunga na nda sang sartuani bakelan to naka eta besar me tu na keni bata kila murini kila yo sa tumbunin ra se tumbu tu na cholesterol bakan ni bata cukup buni suli ube ba tokoro tanga na bimbi ni bandindike betanta sare de cuk na tos nda sa tos kinango sa tos da ke chunga na wil ni mate sa tos da ke chunga na wil ni NCDs yo saka bimbi mentare da bantak na bandindike kena ro banta ro ba matal ta churo na turang na bimbi ni sona innovation me sangai me nganita talangan na leoni puno kena vi karas ta turman tango viti ondo do bertacu na ni klana bula kaso lebu binakata ke mo bantak na muilavo ni so lebu da kesar ke buka auto mate ninda rede ndo lenga na kidney sa le dialysis din ni sabi bukti ke na mate tu to na mate so lebu me ngarabi na stroke ni sando stroke so lebu da kena kela lengi garabi ni ndo satu mate na kenda minda sanda dalis tungame kona ulutanga ni matai ni tataro bi sena sona wale meron taro kena mate na primary prevention sanga chuko na secondary prevention sa chuko bi kona tumbunin ra sena mate di suka baka na secondary prevention da torna kena bunikau da sangamen da lurai baka sma ke baka da kilani the syndrome in the garona baka binaka tana tarapasa labirina buniwai yo ko tunchu kana da investa kana da ngauna kana da labo kina vika na rodi kote mi weekend na mbula da kuni da gai warra kame sa yato na mate sana so level exar yo you gonna na stroke klana one of the tuna mate babu na balibu na disability yo na the biggest killers ko ba mate chuko na tamata na mate niuto kena sangi tarap chumba ngona cancer yun dari itu juga nabi kake dengan tapi talan to chungo na baroni kana kena nonda baku ko nabi kake dengo sa viso talangana to toram na kendare na kaka na ultra processed foods kena kumtangana red meat sa chugo sona bata kilikila me berna bandidi keni rotalangani kebukau kania bakasibia ena vale uta na risk ni sona mate bakana cancer iyo sa koni bertacungan na mate go sa mate sureti sa mate sindonde yo sa itu betanga nando itu nimbula do bertatal cungan dona kambi bingo na country retalangan na health literacy komenda sanga me biso tegna behavior mera sangai mera mesanda self manage se me suli weekend na waktu leo avinaka menda biso taksona to ni bara ndombula au bambota ninda bangole talangan to na strategies irna ngoni buli na kona bikanda vital to ni kana
Na kakana kami de kakede sava matutake e rotalangan inda untrained taka na vi kakede go toromanda na masima. Yo sa do talanga ka sonongon do bakawala tango na mode na balaw ni nonta mode. Sleep is very important. We live na due sampai kicin kalu tostaki wir sa tamatambula na bimbi ni vengu. Esa vai na kitu na vika kidongo. Na da reda na bandindi ke me verto na NIH me Amerika na mode, vitu ke na wal na ua e vivu ke bunga na ka. Do na ka lo re talangango e vivu ke talanga so na hormones ni ngomu. Kena regulate ke na numvaro di kana. E vivu ke talanga na kena bukena no tumburin ra kan walilite ke na risk ni stroke na heart, risk of heart attacks and heart disease. Yo ya vidang anak kau vinakatamu semata chunga kina na vital no rosate guna waita bichikin ro turanga ro. But na kena nelishungami kona kana na tobu nimbula komenda do vital to chunga kani na kena ba binata ki sona tobu nimbula me bukeira na turanga sa talita na karo barata chuko suli ke sala na isa vai type te gero chuko nangon en betangon na that the health behavior me sara sanga mera biso taka so ngon enta sana da baka wala ta chuko nan dambula traira talangan na leoni matu wala bet sara na ba murmuria na ka da bata ka vai. Nak balik besar wenoi Craig no muase maya na singa no wili kecukun na article en mana liba kona ngonele ko dax me Nravo district school mani ba madan teknologi no si berli toro no na itu do ngai woso no ngas ni wuli ngai tukun cukuba wir na barong tiko na ngonele ko torno itu bini dax ngonen do bermai korni wuli sa lebu cukun na bermai sangai torun beka ir tukuri buli nangiri ela kumei vale ni tukuni ni na wuni no nambera ni o kwe venga rabiti ko be maramatinan e stroke no ngonelongo e klasiwal o baka sambat takalista na katukuno bunoy kreke na kena no na yaga indu e may to na stroke the disability e may tarake na bakunto na bubalike balete ni sana beso no programu re na lor tulong beka ni bale ngonele beka ko na ngonele sor beka ngai ko men binga reben maramatinan wasilimi ko e baka ni ko sangai ngole ko rebuli tare usar ngabali buna nongkrong na itala noya o baba binak o be kota ba bolak ngamay na itala nongko ba ngonele ngko yang rituro ko ni dobi ni dax Nravo district school nampak ko hindi na ni so tawa na rin may bale na baby sa saya na bukin yung bata ni chinan iya rawati kinoko na nabuli kaya makabarong tumay orto na bubale ni buwan ng nilewa may Nravo district school na no fulori kitubi na numiti kaya ni bikam do na singbi na kanikwa iyan doon din na naulutang binaka to bitalo chukinanggo bakang bimbi na bikam ni naturang babi ni binaka dili mo naturang arbarong ti kumengko uklan din nawatin nito bitalo nonggo na lebutan naturang na wasikin biran na bitalo nonggo alam mo mas tabunin dilo kla wasya mo namay na nandito sa bitalo no nampak yung okay nampak sawati meto sa lelore balimbula bikam na naturang keton tamit tong doon sino sa kasar biro na bitaman kita to sana biko balimbul ni ko na matelo mo sige mambo tan na sa radio tumay abatar mi ko biyaw why was symptomatic? Kasarwa, that's the point. That's the point. We have to go to the hospital, not that we are sick. Tolak mo na nga tulay loray. Labo, tama naman na tuto sa bitorlinga. Baka bitaman, mitungol ni balimbul. Tolak ka magumaraw. Nasinaya. Saranganin doon na bitorlinga. Yung saranganin no tarisi. Kino sanggay, bimbilim-bilim cukup betikin ako duro, de metarabayan ni. Baka nga naultang ni vital nanggo. Wakenda na turang sambo doto kana nabi sangili me to wala kani kai kana kaka tukun toko una iteras niko
Ko ya seranga na kasanga tu no sini tu mate tu na mole da kabe e bueno emele baka urare baka chiko na lere da ko na dava to bun ta chiko e wasar changa na ngu to buni rai e kandi na ngon sa da kabe na kine chiko babala ni na insurance ka bata kana ka kede mole lo rai ni sambulum bulu bina ka baka sama ta chiko na Tonanito manuman na tutam na kay na bukan bukan na yabate buntung ay lom dan rokon rokon binaka tu na buniko ya iyo sa tutukune ya sa lala tu lom onga ile rede na nangula kona singa ile besar na kay binaka tu biso taki au talita kana kay tunchuko au na way kurna way na secondary prevention iyo kau kasasing ni rana kini matay na primary na kini karu era ni sangakin yang sa kami na test marang o kla wala kani o biso ta ka baka ng kapon man di tim dara na na baka usala mo tsuk mandangan na kan nila ko ni usaba ka kla tsuk erto na lay rede bi o naka o bunta ka tsuk ya baka ni ultang ko ndo bitang na naturang o mo tele na barang tsuk mani ko ngo wikim na kan ni barang tsuk ngo sa ya de Amerika na nando na buno ni wengara ngo o kaiser permanente na ka kede da ka bi ko e sanga ni sa umi ndra ka o sanga baka sa matakat sa kabyo teres na ka ko ising sa na ka mo rerba kla bi ka dal turang bi na ka chuka do sanga ni kla na na musini kla sanga baka buna turare na ka andre tiken sartu ngai mur na da rerba kan dendo le re na lenga tiko beko asra na ka ya da chuka au singa ni vekila sangola ni sikila au singa ni vekila au rere tu ngai au nanu mutu ni na lai tombo ki ona bunu mengo sana ngai kile na da bun taga tu weekend ra waro tu meni kwa sang sara ni ndona kena na mu lamu se na mu woro se na mu lebuni se na mu ro na ni ada na kaya me baka ba ma ta tu na kan na bunu na buni kwa o kwa na lenga kwe me le bogare te bi ko ni ada bi ko se na baro ya da bi ko en buke me bisu ta kana murai na ngoni sa lo sa ba muri tu ko saranga na kaya da me ni bunawai sala ke bunawai kurna e torunga na ra sangai na lebuni kaya torre o ka sa mata ko bunawai tere sorto chakta na glucose na ka ke na ngon sini ba mbot erto screen ta ke ba ndo sangai mata ta kina na ngon sala le ngau sa muri to yo o mbot ya na vital na nambuni ko na nrendre chikuni nungulako kina nungu sangai baka sa mata ko bimbi na nungumbula abati kina nungu bubal ni baka na vital na tuna mbuni ko ni lenga indo ya na bubal karusa ke na ka ke tarai da kachi bati ni lenga sarma ko baka ke dran ko na lilin bubal ndaki o baka sa mata na vital na ke da kachi mengo na lebuni anda sa tunga na vikro ko ni to koro or sampul mbolo to maramo na tukutuko me redi chungo naturanga sanga sanga nja kawita kami dale lore ni ure de lista chunga na kaya de tuga na koro na kaya de tuga berna ka ndara bo bo ke ndende chunga nga go yi na mus na ndara de mndanga na tamu go satu go dok tingo na kenan rokon rokon na be bunongo ya non rambula ka na sanga sartu ngani rokon rokon tu itumbo wala nga erere benakatu lo mana ya bate asa kane ke de tugi sanga na wala nga kaya ro ka na melo sanga na wala nga endi na sarang sanga li bogare tek mana kango sanga to the kaba mana pun mana ngona be kamo mo da kaba mangunu bamba tika da kaba ngo na sindra kango bisu takana mu na lifestyle ombulu tukina bisu takana kemo munu bana kango ya na be ka ke to kun mana buno ya na be ka ke sarang andara ngo tukuni ko na bako ko yango bisu takana no mutabuni rai kito sanga tunu na be na bu balango bana jim ibu no kurna wai nangalo sangaleda ko bana jim ko sambito makatu man dos dorbo da bamban bani tu menda merare de kende tu na marama da gemere de ko na bamban bani ko salang ko lawana tan bana da mumbulo manda ngawi ko sangala ko nangalo sangala ko na treadmill ko na kake ko tu sasin da kabra
Sangeli tukuni mebi ko moda kamu ko marano ombulo malabu. Marana kamu ko marana bakalele takang. So all those secondary prevention methods sangai tukuni mai. Kaya bisa terserah boleh benar itu na kami kita na kami wal sangai tu boleh bisa tu dinakan. No dona bosa da dorong tu na ni na kemurere na kanga ikombito tikilo mai. Engine serang ne volta menjara de engine telang apa na kanga mambito tikilo ena la ko mai tumbai. O sangai bakasam ta tu sa ni ulah ko tunia mula ko bana jim mulai sawara ke tu mena ko kamele ba ko bid batana kenar tu kilo. Mulai la vete tu sabang ko sana lebih tik mena ngambil mulai belum balam. Maman tatal na wonon tirenia. Ni sa bagara ita mayor tu na kinan tau. Na lenga itu ko beko. Iyo. Bakasam ta kalista na kai tu ko na Mr. Kurnawa ni alo mono na tumbu. Merong ngana bakasal. So weekend sali to ko bana itu ni lenga sali bana lenga cukup weekend da. Sa mo wala nga bakasal sulbi ko betanang sa tukul meki na beko. Ni salile na mati ko siniborong tu. Kaya nakausang kay bakasam ta ka cukup. O kon na country kondore da rando di nga kinukuha na skin malila kora dito. Lai dito kinakona babarang ko. Bala na sa tukul mo bunuay na lenga ito ko beko masanga mo beso takay. Lem cukup na dana baki obuno itu res kun tu kun kata tu kapa dokter terus na ana ga babu na mele na bin dana baki awu ma dal tak cika na kena wana na bu min de alma malum na turra to ka sama taka era sangai kenda to kana uchin bala na ba ni to lengo kenda to lengo hira era lengo telanga na kimbala kito alma malum metola ko metoli bora tika bebe kito sin dan lenga itu tu ga cuk ngai bal sin le talno no tim sinalital no na lebih ubuno emang nakara wasam bumbulita kamera tango makana itu kutuke itu kuni biar mereka kue au ndorkana nunggu marau takana vital niko wamotina rani visuta kasona rai sona bakasam wakana be kartu me wara tak chukana turang ubuno ile bungo usandorkana nunggu tale takana vital no binakabali. Nah, nakabalik sa labo, Naka. nakabalik na nomo wasembe na urutang bimbi baka me tapi ko bolimbul di na ni sembera ni datu mate dala ko matanga gor lero na bunuay ni bula ron tabi tungko bunuay salawat ki bunuay Craig uklan ni ron bandin din tak ng bimbi ni nonda lako ni bolimbul ni sember ni bimbi na mate wabi di binakabikim na naturan uklan sa tosar chuk na ngona uklan ni tosan na lakungan ko na ututingan ni nonda to soli bakandre se dotal beka na ulutang to no numa meto biwasikin en sing binakan ko to liti ko tal man bi Dr. Suli bunimbol to wrap up na to pitala no en bukungan ni non rapa kong giti words of encouragement biran na wekanda na turang era bakarong tung mena kami ni kuwa en bukun ni bimbi ni tikong bulumbol bikem ni na turang Dr. Suli. Ya, navalevu bunuai tarisi teman-teman di nakabikim ni nirani dona ndapangata katika nomuni program menda bitar tarkina dan kena bos-bos antau tukuni wakongo enta sampulo tunggo en angartani ngauna it's full of information na tuku-tuku enta sa vengangan nunta talibuni nunta computer enta sa rai dakina iyo esa na bakatala nga na bangara waini ngunu ena ngauna ni walubu so ngauna ni yado na walubu na nunta tiko it's full of water iyo nakai ngandrevi it's tepid water it's na waini ngunu kwa rani ngunu e bakatala nga kina ena buru-buru ni tuku-tuku na nonton tau bangkarana na nonton tuku-tuku mempeleta nonton bola nonton televoni iyo sena internet namun ibangatakan namun ngauna rani may tabulo ni kita ili besar na bika ento setapu tiko na nonton bubali iyo may bir na bambimbi orang na kinandaw karo tabi tungko kira kita meni temero kembati kula kira tal no tengamay na pandindike kina ni raw experiences and bubali kina bono kira bingara bikina ono kau tali kendali sunga na utitingan ni tuku ususungi nunggung kasih na
na turang na tumbu-tumbu ni nunggu nana. Mpulang palabu, ro babi wachin kina nunggu nau, saki yalinga na embak sa wachin ni tole sinisudu. Viti, rumpulang palabu rorwa. Ya, indungan na kai lakumena nunggu bakasama. Doli punanguna miki memi ontong basi menentuna panua kinentuna panua tale. Miki memi wawa kia ditu ya na ponto basi. Se ponto olor yo ko sala kono tumbale. Kimi mi tuntu yu vi ndendre bagi tatu to disa nanu mbako ni na totola. Ila tu na bosa ni vi wali na bosa wali elia. Ngereida ni sa tiki non rambula nangasi na satu rumah tu non rambula tu rumah talenga na non rabaro ni bula ni bakasama. Esanga wala nga ni tombali tiko me baku kota kanayango mental health issues na banue ba dengu kina ba samar dengu dangu bulan-bula na rai ni matandra na semai ni avandra isanga ndo ba suti kina ndela ningele ratong bali tu kina ili buna kaongo era tumberi kina nontang kasi iliu era bulang itu kan ikuan na ngone buli mai le buka public school University of Canterbury au suri timu au le bambula tubira ia ndangereida o kenda mai viti e na ngaunongo sabaka me na nonda nungai taronga indua na davo iko via rawata e na lima tini namba kitumai ukila e nonda vi korokoro enda ornango ngai susumeki na rabina kata tiko nambulango 24/7 of internet, modern amenities, liwa-liwa, kakana na store, yo, tapi kito na tau di bandindi ke rona vingarabe na tamba numbula. Ilevu nambula e vina kasara enda rau ni rawatanga ena nonde tiko bakor. Bubuno e sala ena nona bandindi ke reda na risks. E leila i vi rasara ena taunta kani tiko bakor babaleng. Okay, lo mani korro babalangi, ibena katiko mala kona gym baka tukun tiko temero kombati, mela ingalo, vivi tiko na treadmill, lupa singali timbe katiko vivi, sono kawa. Io, mena korro isenga. Na nonda sustenance, se na nonda wangara kakana mimbula kina nonda bubali, tiki sartenga ni baku kuota kina yango. Untuk basa matakania ususunga mena korro, menda yantu tu mena tangaliliu, dhambi siro. Kay kuria tu na non talanga-langa sir mai da vengu man tu nan telanta na raya watu io kani kurambui e levu na ngauna na non tandra kini mbula sanga ni tauki enda tukuna tiko ni dana vi vanuaya tu na taro talanga utaronga vi na Minister of Education na non ngoli mai se na dava manta sa kapu tu na tamba ni buli e viti mbala tawang kasi buli mai viti kaya bukan tari tentu na koro biar walu sanga bulu na pasyente ni ngoni nantu na koro na listo tali na koro siya na sinrawata ko na formal economic system ko rabaita wikina ena kena daka formal jobs Io kaya da daw mindasan daw talagi rin ng ngoni buli daw tuto na kini wasa minto sala kung daw buli binakantula ko nung ko panuan rendre den dua sono matanggali kawa ko ya santo mentan daw mesati bu menta biso tak ni rawata langa na mbula binakasar me bakatugan sa kabanway kurnaway the biggest gift is your life is your health na mau nga na buli na mau na kaya rawata tu kaya bakasal lenga na non tambula iyo kaya bakay sa kinalewa men sa tigo men na koro au sa basala maybe batana no ya laban ni bandi ka na more of community driven initiatives maybe na Pasifika maybe biti tiko may biti na sinisudu kito mabubali kito lito ya butaka tiko libunay titi ena sa ni koro mera ni musuki mandangan kena banga kena kakana mena sto ena non rala ibuli tiko na bisinga na ngoni buli mera kaku ni kana noodles kesar ni banga taki so na kakana rani ratea kena karua kilan watu kono walai when we taris in another sauti, we have to make our way of life and our food sexy, appealing.
me via lo vitale na matanggali mbula wakoya na kenda kakana tukina na mbula binaka ke wakanda sema na visa ninraki ninda wote bangu endo na tangilamba na matenga ni kakane koyani ura na kakana ultra processed foods baleta ni rani lindende na kena tikolo manibali nimber ninda bukea tale nonde teitei iur nanda nga situnga na ngon sala eranda utiba ki ubi dina ni tangina ni nangana embula tiko na ubi na rukuningele iur na ubi ni vikau ubi wawa high in fiber koro tukuni tiko na puni wa yerua ni bibuke bali weekenda ili una kila bakoya isa ngamandanga ni tiko ni tiki ni curriculum our indigenous knowledge systems and food systems food sovereignty koren raukin nambula au kila challenge li talanga ena tamban ni buli oti otinga ora no nanda kasi wakaru ni mbula tubira lebu na ngona mbeka ngona ngo sangka iti buke chaka na bandindike me buke na kena raidi na ngoni salo ya baka eran tong bali tu rakana nga tong bali tu mbala butu na ngoni non lolo ore tu ngando na pepa ni bandindike na bitana sing sauti na autophagy na autophagy se ko na non tawala ni ngone lala kina na kete nandu na ngona ngai sa tiubu me avalati o kona vei suka na uro kora kambi tu mena vanga takitalenga enentu nesa no kila o vinu sala sa tiko buda kabati kona tubu ke Christchurch me va doli tiko na Daniel fasting ena kina sono sosongo lotu ena tiko buna mpaki tumai yeli buna kango endara ni semata tiko nga ena nonda kima misa mai tu ena korni daka babalangi yeli buna ka endara sa tanga ni daka mena koro kanta sing sa makina duna kava ilavo ena tiko bula nonda kania na kakana ibera utikini angonda enda batumpuranga na kor na vali Sebenarnya vale besar buno isuli ena nomo você vive bakal ngangata lele bra bakarong tiku min kosar tiku bincang besar comments kan ina wotin na live ko to gi suret na tura ka mundo gi yur talenikin ka tomana na vital no bir na barong tiku mai tunong ngalen vi Dr. Sal to gi ngol vi Dr. Craig nang gi tini to weekend to bunyo o labo mastakai Dr. Sal Listing ava na itukutuku sa vari teki oti ko vartaka o Gunei Craig nambula saulebu ntuanga nambula waka maringeta sara ke o varto to vartaka vatana matini suka ko preventable but not curable ke bale tingaya rauni o taroba yo ke sa tiko rani bangatakana wani mati si bisu takana mo lifestyle yana rani wo suka na lewu ni suka yo sinken bale na lautani ni ngona nga welikina yana rani basi ketala mai kena se kena ustunga mengaroni me kunyado me to prevent non-communicable disease kena karuanga na nontombula ni teuke enda ndombula bakali wena lomani collectivism se lombula ba koro ni dua tubimati singi tubimati nga ko ndona leven dua tomate na bu vale kede na koro na bagaitabi na nangarabi na leven do ko embada kena katulunga na health literacy kala ni mata kero nongoli sumbusigu timaru na kena le sokumuncinga ni tukutuk membala na health literacy kero bangata na short test of functional health literacy na health literacy na nomu vingoma na tukutuku rani vingoma bagabosa o rongoda o wilika na nomu baka samta kena nomu waritagalis na sinomu bisu taga nomu itobo usututi ni urutango na health literacy lebu nangona ni bostigma bunuai da sinkilanda baka yotinga ke o sinkilanda naka taro kuni baka yotinga batana di tau tau ni tauki ana wirogoroko na kanga tukuni mai dina sisiang dana baka yotinga kena o yotinga lebu baka na tukutuku na do baka reda tau bambi na Facebook lebu na itala no bola idake me baka buna wal toga na rere lebu na italo ndo nga be bola na italo no ni ndo na kai staba endre
da mai rere wakatoka da mai wakambuta tokani. Mina ka mendali sungai buna toko chiku irna kenandau mena dali taro basale kina mena warongo tanga soni tugu toko mbeka mana bola mata erani mi wakabuna toka na rere. Uti nga ube wakatulu tigo na bonua vida na bono samita buta uchi na bono sokumu tugu me kina bunda nandre chiku na tuki bunisei I na tubuloka wana turanga na tingaloa I na buno rua o me na mosi na bunestu na rukunubua nandre chiku na wan turanga na tinamosi kendo mbeka na bosa o tauda mbaleda o kere mo bosoti pina bokadifu. Nak balik sara bunu sal banu ni binak na nomu toso chuko na nomu buli banu ni binak bikim roro ke bunu isuli pakatalakin be Professor Stephen Ratuba kalau ngata chuko na sasanga kena wasi chuko na madala ni nomu pakatindike nak balik sara bunu Craig. Ya, wasangan matedika nambulai bakangan dona yau tali and dona minta maro ya do tukuna health is like money. We never really truly appreciate it until it's taken from us. So vidana ka veterang tolo matai nonton dole lurai kebakau sa baki limsang bulu se tosake sandu dono mesandu non the health check kebakau kilani sa chuko sona visa ni numumbula dengu leka musin serserem se sa lengana sua se sa mulmulum na sua se sona visa ni non tambula sa visa non tobni valilai se lakonan rana valilai talako balimbula mendele lurai na health check do daka mambi kentana turanga na chukna na matini wawa na colon cancer na prostate cancer ko na cancer ko to na prostate na ngata baturang ko ndole babu na kina kemendali tao kina na susua to sat vital na tawale na matini suka tumbunin ra na cholesterol na vika kedengo tu na kene wali nabi ka kedongo tunjuk ni sana dua sa cuk talangana na family history sa deklani sona mate sora sakadi totol rambulan to boleh mental lakun lurai sidil lurai ngabandua rani bandu ndana mbaki sonongon rani bandua every 2 or 3 years minda kebakanda bulum but maybe nabi sona kausa tarawati na nanda kakana nanda balele tak na suka na masima kambimbi sona ka renda saranda tegu serangani kuwa minda bisa utak na exercise pakani barta chuko Mr. Bunindilo bimbinga minda tegura the tegu pamalua sino ni kena bimbinga minda tegura so you can start small na tabako kena na engoni papalangi sa kambimbi kena na turang minda vital no takabale unda sanga minda viva ungeti minda bako koyang unda vitali bina bika kitungo kena bami bitek tal cungan na bika bakana mode na mode minda nangone ni mode minda sanga minda rokoba na yang resibia sa baleletak kombenga ubina katabu wasia klani ni atarong bio na bika mbletena stroke klani sa tos like sar chuko na bing karabi may viti membalata na stroke pamimbi na stroke ko mendo matasok na salindra kaya baka indu na ibarata kila ni stroke da sana be kilatiko na indu sinra ni wasarawa si sa malmulum na Indonesia yang ngona matana si na lingana si dapana toto boleh menda kutir sarapa totoli bolimbula sa chuko sona bing karabi kaya baka indu mata sobanan ralam ni kata botina salin ra chuk sona bingarabe bakame ndo ba lutisong na blood pressure se ke kai mata sogona salin ra pero ni sultalan sona wini mate me sanga men do labatale
Kila sona bingara ya sa rongo da sa tek bucuk mai biti kasabi sayanga menda totolo nanda kutir na irna nanda wekanda ke bukain itu irna stroke. Kombe ngai obe taranga totolo kila ni sotal tuna ulu tangan na lewu taro bedeng tum ngai kya ya nak. Sebenak balik sara bun wai kreg umar tak saranga bali buni ro ngole mai o kimro ki dokte sala ni ro bun wai ni bula ba kasab tum tuk me dokte suli kime mi bulit saranga kina bali bali bunaka ramaro bali bali berapa bitar tar tuk mengo ni wasi andi bakali buna video ngo uklang ko naken imatay na libutalir na nitungo bitalano yang ngai laktal chukun na bisuri tinampe kamingo na libungan ni non tapitalan no nakya na binak ni sarto tu sarto ngangor to na wekanda bunwai erto may bosti ko na bukunda bukum ni naturang siga barwai ya to suri chuk may bida na bunwai marama menta may bital no tak na non tambula na marama klaso be kala tar chuk may ya to turang kiri ni kwa sing dala marama ngwale mai ya non to na siga barwai ni ngai sama mai na marama da marutak nirto may bital no ni kurturang erto bital tak serang apa kandon sing dala kay buntaki sa tukun serangan binggota ngwale ni balimbula da kuni rere kuni mandua ke ngwale balimbula sing kin balimbalani omol malumu se o sing ni o tanganin dina uni tangani tiko ya ni ngwale balimbula muni mbulang balabu bertor ni rede tukun mata bubali ni o ni tiko malewa tiko labo mas tabunin dilo kere ke muni tinena no to bitalan no ela sing berani ko Nawal sara bunaway teres na wata-wata binakongo may bakarta sa baka madalta ka na turang lelebur to sa may baso churo sa katan niyo tumanan doon na ka may darong na binakanga na to baka sa kalor to umbot sa araw tikan na binakas ka nga nabikat lang awada butin ni sada butin may bunaway teres may berto sulit tal may na turang lelebungo sa kesa tal na wakanda rambol tikan ibit yan na tikum bulumbul ni turang ay uga kasama tao tikan na labitan lang ni tikum bulumbul ay daw kila lebutu o irang na tsananda batikir na ngoni na ibakan din ibikasa waray tekniko na lang sa tarikan na tungo na tikutikuwawan no sen ersalang kasarcho nga ba kayo yun na turang o bumbo tikibakan din baka na statistics na data may bakarita kaya kila rural health baka mo kaya ya rabing karabikin malori mandan na bikorkorching o ibig mandan na average lifespan na honorable na turang batikiran marama no nakamandang oras chungo dura kan honorable malam to kan marama hindi na nilibo na karang karab raba sudungan ni ang karab na kanibuban ya na turang sa bakay may nilang katubukan ni una honorable maraba kan balabuta kay bukan ni kasama baka madaltiki chukod ko mandan na kanugo ndala ng kuray ng kasama nakawalang bitukunan ko ni indala ko ni medalay lauray ni Desember ni tabimati nakaya kilacho nga bunuay watake ko kwa na bibukan dito nga kin menda tukun ni bikito ko ni woro ko ni re na nakaya dito ni bakalang kang kataki kin menda tangulen dalay da na bunuay kasama ta ko may Amerika na kain daw kenda na dindiro karta matang lolo yang kay lori nga no is sa kilay chukuban na kay na may bananda na tamata lolo sartong kita ka na tamata ka niyo bis na kamera lewo na community work mera beto ka ni batikir na bis umbuti batal chinga na ndare dir na buno ngare dir buno me ko ka orera baka chukuy kun ni nalekile na nande buno buni baka bibi ka na turang nabi ka ntarong to na boni ko na kahit ko to nga wala kurna way mo na nakamenda red sa sibit na bakilim sa ur sa ando do menda sa tuwan dito to menda sabi so na re sa baka naulo so mo na mula kan baka naulo so me menda ready kan baka benak ron da kasang atariyo to ng kurang to ngoy la ko baka bayamba mo lay ver lorai kendo ka sa red ni sabi so iya kunyo nanam chukoy ko tangan chuko nanam tangan sa baka ron mo tangon so mo dan dalayo nang kubukan buto chuko na lebital no kira na
Matikir na puno ay isang atalan hindi rong. Na sing rong na tim na sing ni rida na lubem. O puno yung manda na sing litukun. Ay ono sing manda nga sa kilobital na kin marami. O sa tukun pa na marami. Nakanggoy ko na sing tukun nito na kakosya nga ko sing kilandra ka. Iya, baka ko telebisyon naman ang tarili. Sandang gari di ronggo. Ronggo meron dito ka baka meron nang friend na puno. Betul ko na tukun sa mga mga dito ko nakamo da ka mo binakakin. Sabi baka malaw ta ka nang tambulay. On dra kaya nakalali wala nga biya. Biya barata kan ko na nito sa ngalen niya. May haway yung sinluri mo kanto buno ay kurno ay buti kay buno ay tabalasal. Kacho ko tara kitemba kilima way la kursa wa to mo beso mo kanto. Yan ang ulit kita sa ngalak ng Amerika sa rin na natamata na kinrimbuli na bika saya ka chuko. Saya daw talangan sa sibitan lim sa uli buno ay kurno ay. O sa klahiyon to mo ulit na yan dara baka sala o biya to karuwa ta wala nga ya. Sa sibitan na lim sa uli. Orto sa Boston ni ko na buno wali limo. Weekend na warong tumingo sa basa ka diya sa lim sa uli sa ona sa uli. O sambil lori ba kundi wala mo o bibo kong gitu weekend en yang asal ngabali menda kunire dangalian nanondon dunia menda kilana da biya da chung weekend baru na kena tango me kena dambo very precious sul nikolo sul me weekend menda red ba binak na sawan Nah, tu nak balik sara labo ubia to mana nga balilay na betawa siya labo na nito nungol minggo Amerika na tikini nito tambani ni medical care boleh juga kini kito soli kito dono dolo $500 ni labo ni Amerika kito yang dua me nito ilabo ni lorai na labo ni dona ambay au tun saroba to salak sarkan mi to bantak bat ka kato sing bantak na si mo talak bi ni labo kaya kini karon ni itong ngalen di balimbulan to nang una to kun mendo na marama bunyo ibiyaw to kuno ko nakakim to nakabutin mo it's very rare oh chow tarin ko sir what do you mean kakwe not very many people come just to have this done klaro na bantu ni ro matanen to mo Dr. Salamat ki Dr. Craig because that's something that it's unusual ni kito basikan kito si kito fit care to auto kuno ngabir to kito may medical check saranga kira-kira katulid na marami chungo i Amerika. Pamadalta ko ko biyo ni nonangona ke din signi sudu. Nonangona ni do kuchiko ko ibalimbula. Eli check kira-kira bakando mena burandelana bakando sarangan ang get niya ban. Na kaya sing duel rati ko biyo na kaya wase biyo na maramongo. Ungay bakasamta kan ni libo nangon weekend na sing sudu. Na takanakan na taklibo na songo. Iya songo e matay luri libo chuk. Iyo kende tentua nakata kama na maramongo kwenga kibunuai. Tali seranga bio na kay tukuni bio na marame ka usanga to bole mo wanda murmure talangai. Ko nga ubia tininga kin nonta to bitalo ni ko na nonta wuli mai virtali so tal na wekanda na bi kami na karata ka biti ko daro inda ka talanga. Bi kami na warong ti ko mai sa rong bina kan tin bi ka orto sa me osia natural au sa musir ti ko na warong bi kami to ke Dr. Suli Bunimbol Dr. Salva Kamarawai Dr. Craig Kurnawai mas takalibun hindi lo pinakabaliw nanong dusule nanong dongo na mito may bitalo ni ko doge baka di mutoka lolom sarberto nanong do di matubali anong gay tuk tala nanong tumaten katu benang minggo may mito manital na patu siya karon ni waswas do ni alamo don benak na bali enak sa lolom sa tani bali bikim do babi ni benak sa ram do siya may ni ko Pinawalebu. na kabinak buno ay Craig buno bali buno talani ko Naka, buno ka bali sala Naka wala Iya, awal sara laman ni bali na Craig. Nak valeu. Totoka baka hotel na nito may siya mo ni kuwa. Soto baka biokani, soto baka bikile na tamani nakataka. Kato maraw baka limsar. Ni do na ngaw na may kato mintambi tu ni kuwa. Na bitang lo teksarangan ni ulutanga ni nomu ni mbula na turang. Kato sa baka mamasyo ni bikim ni ketsar. May kasama iwasi itu ni kuwa. Dr. Salva Kumatawai o Dr. Craig Kurnawai. Wakatalakin bi Dr. Suli Bunimbol. Nanta baka ungiti menta muningole di balimbula natura segan ken balambali mo tu mati bimbisar me baka satukun me Dr. Kurnawai
Kaya baka matanggaw sa sibitel, ang pakilimisa ng ulo, sa orin sa so nakasabisaw, asar nga sa signal biko, masangwala ni Balimbol. Bikim ni na barong ti kumay, so baka bikim ni masula ka tunong ni bula, gombe ka na so ni noy nung ni maso. Kaya baka ti kumbek so nakaw ni biya matataro kina, si ni biya seba bido berto na turang, basi biro na turang bunuay Dr. Sala, bat ke Dr. Kurnuay, ni bitartar me biyaw. Ang nga siya matikim ni biraw, ni tiko biyo na nonro email. Ronyo ni, kaya tiko baka nakaw, o nila ko duro mo tiko ni mandu ambe ka ng ulig balimbula, siya mandu ambe ka na tuko na biya na maramoti mo ni, ronyo ni taro ni raw na turang bunuay ko. Gwana sala ni bima kong geti, weekend. Buli binaka bunuay lana koto, buli binaka bunuay labi ni adangi. Isa, rin sa rasya minggo na turang maram bunuay, na non maruta ka na vital no na sige ni Koncho ya hatsan, nakabali mo na siya mo may Sacramento, bikim ni keda na biyo kanyo ni barong tumay, na sige mo na ni ko, au talita kan ni unit maruta kan biyo si ni ko. Sa ferro ogdan dong buli na kami Dubai, wasimada salamboni, ano ranandi, Faith Enna, to several sang ropate dan belawa. Binaka bali besar na nomni siya matik may na bital ni ko na tabi ba kung geti sar nga beletong ko ni non rabulat ko natural siya na Movember sigo ba karaway ang kay biyo yan dito na posta erto na siya matik kumikini bida na buno ay marama o sa suritir ko meron na may bitalan no na ulo tanga batanga bitalan tigini ko gobyerno naturanga sigo ba karaway pero na marama umarutakan si Bernie may daba na bulan November. Rakin weekend may nabibitalan no. Na ulutangan ni bula. Kaya baka and the sol ba kaya na songo. Siya na sol ba kaya na mas maso. Siya sol ba kaya na loto. Siya tabang nga na sol ba kina. Kabimbi may na sol ba kaya nga na bukun yung bula. Bata na nandang bula ito nga. Kung nga ya, ikim niya na biyo kani, pamili na kabakalimsar, nanom ni Vito ko ni may na programa ko. Sa tataw tiko, hindi pa kanya ulaka.